Dobar dan, danas ćemo vam pokazati kako se na Bixen Endy Competitionu rastavi okidanje, kako bi promijenili neke dijelove ili očistili, pošto okidač je vrlo bitno da bude suh. Svi dijelovi u njemu su kromirani, te iz toga je jako važno da ne bude unutra nečistoća ili ulja. Vrlo je bitno kod ovog okidanja da se ne prekomjerno stavlja ulje za održavanje. Najbolje bi bilo uopće da se ne natapa okidač uljem. Nakon što smo maknuli sva 4 šarafa, moramo odvojiti ploču okidanja. Nekim tankim djetlom ili finim šrafcigerom lagano, postepeno odvojimo dok on ne iskoči iz svojih štiftova. Budite vrlo oprezni da, pošto su unutra neki dijelovi koji su pomični, budite oprezni da se okidanje ne odvoji. Da se ove dvije kuglice ne bi vam ispale van, što je dosta bitno. Nakon toga samo okidanje možemo iščistiti. Bilo bi ga dobro isprati nekim odmašćivačem da to bude čim suhlje. Nakon toga vratimo kuglice te samim tim vratimo poklopac i zašerafimo šarafe nazad. Vrlo jednostavno, kvalitetno napravljeno. Proizvođač preporuča da se okidanja čiste. Znači, ovo nije jedan od okidača koji ne treba nikad dirati, pošto je to najfinije okidanje na tržištu. Jako je bitno da to okidanje bude održavano. A znači, nakon određenog dijela sezone lova ili streljačke sezone, rastaviti pušku kao što čistite svoje oružje. Nakon neke količine spucanih metaka, radi ulja, radi solvenata koje koristimo kod čišćenja pušaka, koje uvijek dospiju u nekoj manjoj količini u okidanje, da ih maknemo iz mehanizma. Hvala vam.